Schubor nakaschlem jong unongsan hima. Gikana School Kajaya Presbyterian Higher Secondary School haka shipho tarek ujamang arhajar arpuar kila penlong da kajing ya rally ringkat ki plakat ban pen i syaki patba halor kajing sniu sikret lasdang ya rally na kate school ter samau khar bat hamat pran habaya keren ba principal ke school ke kong Alverin dekar kalau ong ba kani kajing ya rally kawan na kajing betha ke sorkar ban ya ban pen i syaki patba ya kajing sniu hawa pendan kam ya sikret Syuk kalau ong ba kajing hikai ki khun kadai ban hikai na du dang ret namar anda lahe amna syuk ban hikai Rally kalau kat kum kenika direction beliau ansoka pada rally against tobacco pen i kejing mensau kejing dan kamu tobacco kejing em kena school kejing em pai ba kita kerja di rally kita sisters kita rak ke nang mat tip pai ba ya kejing mensau kejing siu bami no tobacco ban penong aware kejing pai ba kejing tip ya kejing sisa kejing kian kenika jingden ke bawah semiu ke tak ada duk kena kelasan hidup dalam pak kini dia kat kum ke tak bang yo pilom pidi bandar yat sekejaka ban pen ipat ba kini posters kata ban penong bagi beliau kini tip kan lembah kini ke jingyan ba plan unu tobacco long basiu ke atas kini beliau baru nang ta pada ban kai ipat ba tak lagi jungtung baki numli ni kini jingden ke basiu ka bakta ya ka jumut terperkat ya ka jikim ke jongki kalau ming yang sam de kelaban kita kalau kita ada dok cedong buat di environment bu kemarin berin sabdo dulu kita nama ke jing biak petar ke jing bet petar kini kawan rai ni jis ni buan nam tapat mi deban bangiya kini kerali mi deban cendur letak di poster ben i ke nong sementa dia minta ki kena ki duna nama kita high secondary kita dan kena kelas 12 tapi duna ki kena lawan primary dia kena rate dia tangki dia tangki dia section di bawah primary section atau high secondary section kepercayaan kaya lam ki kena jenis ni guna berasal dong nama ki kena school ni hakidan bani na do kendai beje do lai beje do school beje lai beje tak kena hak kar undang begini kita lam begini dek basbar berjumpa ti kala dek jikit fia gitu ni kepar mana lo kata ni ke bekas school ni kedan hajan kini kemadan ni perkini ki kena kini tur semadan khamtan ni i ke beli yesong sejaka ni tip layu dek ni maham ha bagi dapat perkina bagaimana bandek semadan macam sebagai galeri benar madan orang ngintip kan kita akan lagi kena begini dalam untuk bercakap di babun beliau ini kadang ke sekolah jadi perkina kita kecong kecingnya cailang kecingnya cailang baru ke belasan bulan bak besuatu kecing kelialang ya kini kan ngatara ke sedang nongkong lagi yang TV ke sedang lagi yang nama tiknik kepa ke depan ikai ikun naduk kidang red bagi nom dia ni ke nom aila ikun bagi dia bah bagi dia school ke dia ban check iki nama school ni bersama check nama kita ada nilap iki di ke drugs kita ke push up ni cak school nama lah mahal lupa iki dia cuba bagi dengan school bagi dia ban dia ya ke kakam ban di drugs ban di kencan ban di ya cigarette ini perking mahai kata kita orang kita jailang bagi kami kita maka imlang sangat kata berapa jadi hikai lagi yang keberadaan nadu kilang red nama di kelasan film nak sebenarnya hikai itu kejeng dia ke basniu bamde ben aila iki nadu kilang red kini ki badan ki bahagian pada ki ba yasi ki bangop hakatan Bila pun pas masuk ke iki kawan rak dengan sam tang ikan mat gitu.
Tapi jing ini mut berkat ki, ya kalau yang ki, akan ketaruh ya kajian kesejam kau ras kapai keberapa. Dikali ke pengidiran kian kan, tentang maka jat berdiri ke jongi kasih ni orang dah tip lain, ini dia kan syah ini. Jadi sini bukan rumah yang kesejam jongi, tak dalam.